ngale uma thindeka mina yenziwa kanje manje uzohamba la angikhosa ngishiya ngifundisa abantu mina angifiki kule bhizinisi xeva omdala mina yami dlalwani nje mina ngami kanjalo xeva futhi mina ngisola isilimo kwenzakalani ke la into zami zombheda zikho eyangigila nomahosha washiya amaphuzu akhe pho yenuho lebhuzu man sis nomahosha kangigila yini siphi into zami ngiyobheka ngale hayibo and then baby usubuyela baby hawu wenzani ebhathi omnyama impahla zami uzokwenza iwashini ngangithi uhlulekele ukungikhokhela as umuntu ozokunika iservice so sesiyathandana-ke mina nawe uthandana nobani siyathandana ayikho futhi into ozoyenza ngeke ungishiye kwakho 8 hours bese ucabanga ukuthi ngicela ungiyeke sengibatshele nayi imali yakho usuyikhokhela umalume-ke leyo mali ekhaya uhlulekile ukuyikhokhela mina usuzoyigcwalisela kwikhokha isiyilobolo ngilobole bani yena ulobole mina isithandwa sakho hayi bothiswa kaNkulunkulu Jehova naye mihlola ngicela ungiphumele angiyindawo kodwa uNkulunkulu angazingalifela ubala mina nawe siyathandana suka eduze kwami suka eduze siyathandana awu Jesu wami kodwa ngingazingayifaka enkingeni ukuba ungishiyanga I wasn't gonna fall in love with you. You fall in love with you wena ulava usenawo ngeke ungitshela ukuthi udayisa unolava ulava uthatha I have quit the business and fallen in love with you. ngicela ukungithinta yazi uthaji man uthaji Nawe umuntu ongithanda ngamthinta yazi uthini ngicela ungiphumele emzini wami ngiphume ngephi ngicela ungiphumele emzini wami ngiphume ngephi ufuna ngitshela amaphoyisa ukuthi ubufuna ukwenzani ufuna ngitshela amaphoyisa ukuthi wena uhamba uthenge emgaqweni ufuna ngikhiphe ko social media ngisho ukuthi uyindoda enjani cha phela angisho kanjalo kodwa egcineni nayi imente emali bezivumelane ngayo ngicela ungihambele it's too late now sakufanele uhambe uyongilobola noma ngizoyisa komalume usuzongilobola kona kuthiwa ngilobola wena-ke njengoba ndihlasimba usuwadayisela amadoda awu-100 ngizokulobola ngamalini mina hayibo phela lokho kusho ukuthi fanele ukhokhe imali enkulu kakhulu ngoba iza ne-experience futhi-ke nawe nje uyazi ukuthi i-vintage ibiza kakhulu hayi mani ngicela ungakhani ungithinta yeke ukubathaji mani ngoqoko le invitation imakade ayibona into engagugi kufana nokuthi la ungidayisela imoto ene-very high mileage phela lokho kusho ukuthini kusho ukuthi collectors item uyacabanga nje uma ngasekuthiwe uyothenga i-Mercedes ena 1 million miles ukuthi ungakhokha imali engakanani hayi neyami-ke injini ihamba kanjalo ngalifela ubala Jesu wena usazoba happy nami uthanda ungathandi this is a relationship ngidabela ukujola naye ngoba sekufanele athole omunye umuntu